ngubana ngithunywe isonto njengomfundisi ukuzobeka iqhawe lethu lomfundisi. Angeke ngibalekele umsebenzi engawunikwayo ngoba ngahamba ngazange ngikhulume ngizaba ngasayizanga umsebenzi. Owokuqala ukhulumayo ngoSolani njengoba ngishilo senethe emathebeleni sawo. Xa ngilapha ngihleka ngisemathebeleni sawo. Qale ngokuhlonipha abomdabuko abakhona phakathi kwethu. Qale ukuhlonipha abafundisi bonke ukuhlukana kwamasonto. Uhloniphe ubaba sebhukwa kule ndawo yesimo sebhuku. Ingane wami hloniphe ubaba uMadlambuza. Bese ngihlonipha isizwe sonke esikhona phakathi. Elakuqala bese ngibonga njengomkhokheli wakule ndawo laba abakhile nje umsebenzi omkhulu wasomsebenzi omnandi. Bese ngithi le ndoda ayikhulumileyo amehlo ukuthi sibathitshana kodwa sithethe ukubona kulo baba okhulumileyo okhulumela abakhe ngicela isondelela. Ubaba ukhulume igama elihle lokuthi nxa silomsebenzi onje kumele sincedisane. Abantu umuntu ubekwa abade bephila naye. Abaphila naye kabambeki nxa sebesiye kudleni kumbe besiyagida. Baqala la iphansi isifundiswa ngikhulumela isonto mina ngathi sinjilo. Kuyisifu ngikhuluma njengomkhokheli wabantu bonke. Ngoba mina ngangilapha ngikhokhela lina abesonto ngikhokhela lina elingasibo besonto. Ngikhokhela bonke even laba benjengu ba under me. Mele sisebenze ndawonye. Siqala phansi besitshela abefamily ukuthi uyalala lapha sisebenze njengoba madoda ekhakhi linegqoka amakhakhi mele libuye lizosebenza. Lincedisane labafowethu laba abathi noma lo ngubaba obengowethu esibesiphila laye siyahamba siyembeka sibe ndawonye sibe into yinye. Ngiyala lapha ngiyabonga. Sasa lingadini. Buyele njani? Ngingakhothama liqala ukufika silithole la. Lokho lapho fukuze. Isikhathi bakithi ngizangixolela. Ngihloniphe okhansila ngibabone lapha. Khansila umoyo wat 11 nokhansili wat 15. Uchuba yahlonipha noma lingangihloniphanga nguboss wenu. Bakuqala baba uchuba bamoyo khansila ngoqala ukukhuluma uyethule umlingane wakho osebenza wat 15. Awuthula ngwat 15 we. Indawo yakho le wat 11 ngomthulayo ubusumnikeza umrecognize usumnikeza ubale ukukhuluma ngaleto eyikhulumayo. Le what bale o what 15 bajele ukuthi what 5 bathi what 11. Siyabonga uba bekade umsebenzi wakho abajele bathi what 11 usuthule what 11 kuyinto yakho lehamba kona siyabonga isebenzele indawonye. Bakithi kule ndaba enye ehlupha thina abantu ngasiphila emhlabeni lesiphila kiwo. Siyahambela kachana into eziningi. Ngizwile babikile ukuthi lapha kule misebenzi ekhona kunemihlangano kulama project ngoba kwakhathesi ukuthi sibe busy ngokuba busy ngama project okuba busy okuncedisana. Alihambe emhlanganweni ngalibizwa ngochief ngalibizwa ngosebhuku ngalibizwa ngama organization ngalibizwa ngokhansili ngalihambe. Okwenu elikwaziwe ukucomplaina lwavele kuhle lo kakhulu. Kathesi kumele lihlangane njengabantu abaza emfeni njengoba sizebeka. Liyahamba liyezwisisa ngoba phakathi kwenu kulamadoda kulabomama abanikwe abantu phela sifani abanikwa ukulungisa izinto ngawungekho abantu bangavumelana into ewrong elimaza isizwe. Wena nguwe lomlando ngoba uhambanga umbono wakho ubuzanceda isizwe. Mele ukuhamba uyelalela into ezikhulunywayo nxa zirong ezingamelelanga lesizwe mele umele isizwe. Nxa
si-right sihamba kahle kumele sihambe ngendlela eyini singayenza njalo sonke asoze salahleka singayenza njalo kulozasola abantu singayenza njalo izinto zethu siyahamba kahle kunezinto eziningi ezenzakalayo mina ngingusenetha mina abangaziyo bangisondelela abangangaziyo ngalila ma-problems kulezinto eziningi ezinganizela iphitha ezweni elihlala kiyo ngiyasitshela ngoba thina siku-upper house yithi esisethi imithetho ngase singayo abanye babe sicabanga ukuthi siyahamba siyelala ngala silali yebo ubuthongo bungafica buyabuya ngoba ngabe uvakashi bathi kasihambi siyalala sihamba siyasebenza ngoba sithunywe yini so lisisebenzise lingayesabi ukusondela ke lisebenzise badala bomama lisisebenzise lingayekeli okusebenzisa ngoba ngumsebenzi wethu siyazizwa izinto eziningi ziyakhuluma ngithe kwenye indawo umunye umuntu wangifonela wathi kuthiwa abakhulu bethu ama-chief kade behlangene emhlanganweni wabo ngikhuluma ngebulili matsho mina ngiphethe ima-south yonke bathi ubulili mabathe ngabehlangana ama-chief asebekhuluma bavumelana ngazi kumbe kuliqiniso yini okuthi kona kumele umuntu lo muntu ekhiphe $5 kulungisa imigwaqo asazi kumbe yikho ngiyezela ukuthi ngizahlanala nxa kuyikho ngase ngiphendula mina ngithi akulanto enjalo emhlabeni umgwaqo ukhona amamele bekulungisa nxa besibona kanje abanye bathi kathi umgwaqo iflo wangalungisi akusime ngilungisa umgwaqo omunye lomunye une-department yokulungisa imigwaqo njalo angeke ukuthi abantu behlupheke uyefuna ama-R5 ebantwini nxa kuyikho akusoze kube khona ke sifuna abantu abakhaliphile abazakhuluma iqiniso ukuthi kakulanto enjalo emhlabeni ukuthi umuntu ngithi ngihlupheka ngekhipha $5 kuthiwe ngilungisa umgwaqo bakhona abantu abalungisa umgwaqo sizwile kodwa sichiya khona lapha sizayizwa siya phambili ngoba sizwa abantu bekhuluma bakasifikeli straight bangasibikela sizayithatha sihambe la eParliament siyebuza ukuthi kathi sicela lisikhothele iniwishi policy nokwenza lento so ngalawo mazwi ngithi kini ngizele la ukuzobekwa umfundisi wami bambanani liye emhlanganweni liyelungisa izinto isikhathi samanje ukuthi abantu basebenze ndawonye likhohle into zokuzondana likhohle into zokukhulumana kubi sisebenzeni silungiseni izinto zisihambele kahle nxa kuyiproject lingamangala abanye bathi izululana indala ezaba khona lo mnyaka iwesi kumbe liyakwazi kule ndala kungayenziyo kule ndala njalo siwelwe uludubo olukhulu thina abanye abantu saphila igoli namhlanje isilahlile abantu bethu bayobuya abantu bethu bava ngendala abantu bethu kabasebenzi mele sibambisane sincedisaneni igovernment izayenza something ekwenzayo mele abantu banikwe bonke okufanana kungabe lo umuntu ethi kumntakagogo ncisha lowo wonke umuntu kakhulu kwesebhuku siniyasebhuku wonke umuntu okumele ngakumele kuthwele izalukazi ngakuthwele isonke izalukazi nxa ungukhansili make sure ukuthi umkhansili wabantu awukhethe ukuthi lo angivotela ngoba khathesi asikhulumi ngevoti la sifuna wonke umuntu ebento eyi-1 singabantwana bezimbabwe what upresident always say konke okwenzekalayo kumele kuyefika ekugcineni kungabi nomuntu ongafiki kuye thina sikhangele khona sinavalo futhi asiyesana lapho ungafiki khona ngawulefoni zami ungitshele ukuthi ubani uyenza so siyabananga umthetho siwuthethe ngezandla funa into esihamba ngendlela indlala is too much asincedisaneni nxa kuvuleka ukukhathana wonke umuntu ungathiwa mntakagogo mntakamama ngoba ngawamntakagogo mntakamama kula lapho esiyakhona ngalawo mazwi ngiyabonga